Atongoria munini wa President William Ruto, Atongoria a Jubilee ni maranĩirie na aikari a mwena wa Narok na kuria mahunjĩtie njega cia kiama kĩu. Mimi nimefurahi kufika kaunti hii ya Narok, na mimi nataka niwaeleze kama Jubilee ile mpango tumepanga ya kubadilisha Kenya hii, wale tunashindana na wao ni kudoea tu, wanadoea. Mutongoria uria ugeire na kanya ga kwaranĩria na muingi ndanaga kumurika makinya maria thirikari ya Jubilee kinyukitie na oho kuorota na kumeneria ngwatanĩro ya NASA ogwata mutongoria wayo. Nasema wao waliota ndoto lakini waliona maono ya kujenga reli, na wale wamejenga reli ni Uhuru na Ruto, ni serikali ya Jubilee. Kweli si kweli? Ota icigo ingĩ iria Jubilee ikoretwo igicera, muingi ni ukwiyumĩrĩtie na njĩra nene guthikĩrĩria na kwaranĩria na atongoria ao. Sisi tumeona matunda kwa miaka 4 ambaye hatujaona kwa ile miaka ingine yote ya serikali zingine za kitaifa. Tunataka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tumweke katika State House tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu. Ngwatanĩro ya Jubilee ikoretwo icera-inĩ icigo-inĩ ngũrani cia rũgongo rwa bũrũri, itanya rĩrĩ kwaranĩria na kuha aikia a kura rĩrĩ itigarĩtie thikũ 60 tũkinye mũthenya wa gĩthurano kĩnene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ken Wakuraya.